Rad u Identali nije me promijenio kao doktora, već izgradio. Pa stvorio me kao doktora. Naučio me kad je u pitanju naša struka da se ne pristaje na nikakve kompromise. Dentalija je moj prvi posao. Nakon fakulteta sam ostao odmah raditi kao doktor ovdje. Taj moj razvoj u Dentaliji ide u smjeru protezijskih radova, a isto tako zadnjih godinu dana, možda malo više, i u smjeru gingivalne kirurgije. Krenuo od nule, sad sam tu gdje jesam, sve to bilo u Dentaliji. Unatoč nekako velikoj klinici, velikom broju ljudi sam se manje više odmah u startu osjećao kao doma. Taj dan me najviše iznenadilo koliko je ovaj veliki sustav zapravo dobro organiziran i koliko su svi jako pristupačni. Sjećam se da sam bio jako zadivljen tim koliko je velika poliklinika. Pa mogu reći da danas, nakon 2 godine rada u Identaliji, radim kompleksne protezijske rehabilitacije, što svakako nisam do sad imao prilike raditi. Svoj prvi radni dan u Identaliji proveo sam sa našim medicinskim direktorom Harisom, koji me uveo generalno u procese rada. Tu me zapravo oduševilo s koliko predanosti on radi svoj posao i koliko se zapravo pažnje posvećuje da se pacijentu isporuči što bolji rad. Danas kao doktor radim velike, kompleksne rehabilitacije i to nisam nikad prije imala priliku. Kod kompleksnih slučajeva suradnja sa drugim doktorima ide u vidu nakon prvog pregleda najčešće snimamo CBCT, 3D snimku obje čeljusti i konzultira se uvijek kirurg ukoliko je potreban, a ako je nešto stvarno kompleksno, onda na tjednim sastancima prolazimo detaljno svaki slučaj. Šta onda omogućava da to stvarno funkcionira je upravo taj neki step by step koji mi imamo razvojni plan od najjednostavnijih zahvata prema sve kompleksnijima, nema preskakanja razina i to stvarno je tako, korak po korak, malim koracima do, ne znam, zvijezda, šta kaže? Ne vjerujem. Najviše mi je pomogao savjet da se povremeno samo uzmem trenutak, udahnem, presložim malo misli, uzmem pauzu ako treba i da će se svaki problem riješiti, da samo treba malo strpljenja. Svi mlađi doktori u početku dobiju svog mentora. Zanimljivo za Identaliju je da Identalija ima razrađen plan razvoja svakog doktora. Rad u Identaliji se od drugih klinika razlikuje po tome što imamo sve na jednom mjestu. Recimo, jako cijenim to što imamo blizu laboratorij i jako usko surađujemo i zbog toga nam je dosta dobra komunikacija. Jedan od principu, možda stupova kulture Identalije je timski rad. Pogotovo kompleksne slučajeve odrađujemo timski, multidisciplinarno. Kulturu Identalije opisao bih kao jednu posebnu. Mislim da se ovdje jako njeguje kako profesionalni razvoj, tako i osobni. U profesionalnom razvoju u početcima u Identaliji održavao se study club koji su zapravo pohađali doktori i međusobno smo izmjenjivali iskustva. Mislim da smo svi iz toga izlazili uvijek bogati znanjem i iskustvom. Ono što je također zanimljivo za Identaliju je da pruža i ne samo nužno stručne stomatološke edukacije, nego i soft skills edukacije. Tu bih izdvojila ILUP, integralni leadership u praksi. To je program koji svakako pomaže u svakodnevnom radu s pacijentima, ponajprije u komunikaciji s pacijentima, pogotovo sa onim zahtjevnim pacijentima. Komunikacije među kolegama i komunikacije s pacijentima i svakodnevnom životu. Apsolutno. Pa najveći neki ponos osjetim nakon svakog cementiranja, odnosno predaje rada, kad vidim rezultat tog rada i vidim sreću i osmijeh na licu tih pacijenata. I ko što je naš slogan kaže 1000 osmijeha, stvarno svakodnevno se susrećemo sa time da zaista dobivamo jako dobre reakcije od pacijenata na naš rad, odnosno na ono što smo im omogućili i na to sam, ajmo reći, baš dosta ponosan. Kao doktor Identalije najviše sam ponosan kad mi pacijent dođe na kontrolu i kaže da su ljudi oko njega primijetili da se više smije. Puno sam naučio, vezano za struku, pristupa pacijentu, ono šta to znači nekome uljepšati osmijeh, promijeniti život. Ali mislim da svako ko želi napredovati, ko želi biti dobar u svom poslu, ko želi brzo naučiti puno toga i
Na kraju krajeva, susresti se sa velikom količinom pacijenata, apsolutno je i Dentalija za takvu osobu. Imam ti ja jedan savjet, ali nije za kamere. Da. To ćemo kad skinemo mikrofon.